yami indaba ayipheli la. Eyami indaba nje ayixoxa mahala bese phela lapha. Eyami iphela sesihlangene. Ngakho lezi ayona Inkosi ayihlangane Inkosi ayihlanganise. Eyami indaba ihlangana lapha. Uma sesikhuluma izinto eziyisibusiso ngoba anikwazi ukuletha utho phambi komgcotho bese uNkulunkulu angasho ukuthi kunini. Umama ucoacha ivesi lika yes mhlawumbe but nathi into ebe very very important egcineni manje ile ukuthi esakhelo indlu wenzelwa yonke umuntu kaNkulunkulu wabe sebheka isidingo saloma yabo wasebuza kuGehazi yini ukuthi mawuthi uyabuka lapha uyibone shona lapho uGehazi angaze ngiyibone ingane kuyamusa lento isinika iphethini yokuthi uNkulunkulu ayikho into yoyiletha kuyena uNkulunkulu angalethi lutho back uthuletha uNkulunkulu kulasibheke lesidingo sakho yeah ngithi uthuletha uNkulunkulu kulasibheke lesidingo sakho ungandingi ulethe uNkulunkulu ucabanga ukuthi uyaletha yeah wathi angaze ngiyibone ingane kuyamusa sasenzelwe yonke imali ikhona umuzi ukhona usuze wa-extendwa kwa-edge ikamera engaphezulu kodwa into engingayibonanga kuyamusa ingane iphithisa elithi iBhayibheli ziyisibusisa sivela phansi kuthiwa-ke umshunekazi uma efika uprofeti kaNkulunkulu wafika wathi kuye ngesikhathi sonyaka usunomntwana kuthiwa kukhulu ukungakholwa umshunekazi esemukelile isimo sakhe la ekhaya ingane aseyikhona mhlawumbe wayekodokotela bafike bathi udokotela iyona engekho so umshunekazi waye-right esekwemukele ukuthi nginjena anginankinga ngizenzela umsebenzi kaNkulunkulu angiwenzi ngoba bengifuna ini kangakuthi uma ulalela amazwi asho umshunekazi kuthiwa wathi udlalelani nami i-level yokungayikholwa le wathi lo ngalesikhathi sonyaka ngoba phaa umuntu kaNkulunkulu khona indawo okwazi ukuthi uma uya kuyo ngezwi amazwi akho aphendula abe umthetho ezweni